Mafhungo nga Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa vhukuma zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Tshigwada tsha vhorasaintsi vha dzitshaka tsho wana mufuda muswa wa vhulwadze ha swigiri uno kwama vhana vha tshe vhaṱuku. Mufuda uyo u vhangwa nga tshanduko kha dzhini nthihi. Izwi zwi ita uri sele dzi bveledzaho homoni ya insulin dzi kundelwe u shuma zwavhuḓi. Musi dzenedzi sele dzi sa shume, swigiri ya malofha i a gonya nahone ya thoma vhulwadze ha swigiri. Kanzhi zwi ṱangana na dziṅwe thaidzo dza nyuroni. Tsedzuluso yo gandiswa kha Journal of Clinical Investigation. Nga ṅwaha wa 2025 ho vha na mufhiso wo kalulesaho lwanzheni u mona na ḽifhasi u fhira miṅwaha yo fhelaho. Izwi ndi u ya nga mawanwa o anḓadzwaho kha Journal ya Advances in Atmospheric Sciences. Vhorasaintsi vha ri u gonyela nṱha ha mufhiso wa lwanzheni zwi na ṱhuṱhuwedzo yo khwaṱhaho kha u vha hone ha maḓumbu, mvula khulu na u gonya ha lwanzhe. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Institute of Atmospheric Physics ngei kha ḽa China. A khou guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one. Arali vha na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kana wa sala murahu, vha nga ri foinela kana vha rumela mulaedza wa WhatsApp kha nomboro dza 083 316 0190 kana 083 861 2263. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Benzran Brands i hanefha tsini na vhone. Ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Benzran Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.